Chamgei chamanikab Jehova. Otogotin eng betutab rani asikobit kinetkei lesson nebo wikini. Abwati ale kosich wikit nekararan nga chang tugun chekebune eng wikishek chang boisionik ak ne. Kewekchini kongoi Jehova amu kakokonech kasari asikobit kepchei tugul kibagenge lesson nebo wikini. Otogotin kot. Kotom ketestai ameche aborwo kiboitinik chochop Jehova asikobit kinetkei tugul kibagenge. Atache Pastor Ngetich. Ami lesson nebo wikini komwoe akobo kanetishetab alamalaik kebeberta netai. Kanetishetab alamalaik kebeberta netai. Ko cheibwok anan cheitwok eng wikini tugul lesson nebo wikini ko kiboitinik 4 akataune Pastor Chemagar Okatai. Kongoi chamanikab Jehova ngakata kokeny akokwek eng kainetab Jeiso ole chamgei. Ami kebeberta nebo Jumatatu neng'olole olietab keek alamaliet anan olietab keek agenge eng alamalaikab Jeiso. Otogotin asikobit ketebe kelyab Jeiso yekinetigei tugul. Kongoi. Pastor Nyalile. Kiboitinik tugul chekokosech akosubi ng'alechu akotok tugul eng kainetab Jeiso ole chamgei. Ami kebeberta nebo kwoeng kasi ak somok kasi nemwoe kolen tulwet ak akwet, ako somok kasi komwoe kolen ng'o neo. Otogotin akwek tugul. Kongoi. Karibu Pastor Nyalile. Nepkowangwech anyun akotarwech akomwawech lesson nerubei ko kiboitiot Maru. Chamgei tugul chamanikab Jehova, itorori Jehova eng betuni. Yekibendi kekose logoiwek chemiachen koboto kibagenge kemitei betutab kwang'wan kasi ak iwang'u nemwoe kolen chito netinye chametabgei akomi keena. Meche kenai kele ng'o chichi ako kelya sikwo keena akotinye chametabgei. Ngondoiwech Jehova akoberurech atya kenai eng wikit nenyone kele kinetigei ne. Kongoi mising. So sikobit ketestai anyun asome icheng Bible neng'ung, cheng kartasit, cheng kalamit asikobit eng kurgotik chemakimuch kesich kasar kesoman kosisirchigei asikobit isoman asikikuye tugul kibagenge. Ko ongesa anyun asikobit ketestai. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kitinye kongoi Jehova nenyo amu kasarta neuni nekaikonech asikobit ketuiye tugul eng kirondet neuni nekikwai kipng'omutik chekikochi ng'omnotet asikobit keitchi bororwek keitchi ng'ony komugul eng chi age tugul nekose ng'olyondoni nebo lesson. Kongoi Jehova kibendi kinetigei akobo kanetishetab alamalaik ko nginetkei ngoik chotok cheinetech akichek asikobit kenai Jeiso akenai akotechech chutok keitchi bounateng'ung. Kongoi Jehova nenyo kisome asikobit irongwech tamirmiriet netilil kotebi kobotech asikobit kesich kakuyet neinegei akicheket chekose Jehova ikuyech akichek tebi kobotech akoi ketar lesson ini amu kisomin akelosun eng kainetab Jeiso ne Yetindet nyo. Amen. Kongoi otogotin tugul asikobit kenetkei lesson nebo kanetishetab alamalaik kebeberta netai. Kokinetkei tugul kamune asikobit kele kakinet alamalaik kokeny. Kamune asikobit konet Jeiso alamalaik ako kikotebi tugul koboto inendet eng betusiek chechang. Kingonetishe Jeiso anan ko kwai kwang'utik konyoisei akotesetai konetishei kokimi ak alamalaichu. Kamune singepkoit yu asikomach konet kokeny. Kisomani eng wikini tugul ko kiboitinik chemi komei sikonetech komi kurgotik chemoche kesoman kitabutab Marko 8 kaitet 22 akoi 38, Mathayo 20 kaitet 29 akoi 34, Johana 12 kaitet 25, Marko 9 kaitet 1 akoi 50, Malaki 4 kaitet 5 ak 6 ak Luka 9 kaitet 30 akoi 31. Chotok kurgotik tugul chemoche kenetkei eng kanetishet nebo kebeberwek cheterchin chebo wikini. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Marko 8 kaitet 34 asomani yotok. Kale kikur anyun tuyet koboto alamalienyi kobwa ole mi inendet akolenji ichek ngomoche chi age tugul kosubwo koeshogei akosub kimurtoiyondenyi akosubwo. Ngaketyi keny.
Kikur anyun tuyet koboto alamalienyi kobwa ole mi inendet akolenji ichek ngomache chi age tugul kosubwo koeshogei akosub kimurtoiyondenyi akosubwo. Kakiro notok ng'oliotab metit nemakinetkei eng tugul. Amune anyun sikobit kanetisiet nebo alamalaik kateb eng yoto amune sikobit ko eng wikishek chekokondoi ko kingonetishe Jeiso ko kiyoe kwang'utik chechang kakonai kebwoti kele katakakonai alamalaik konai kole Jeiso komakikergei. Jeiso kotinye kwang'utik ngakinyaise akot ichek ko kikere kole Jeiso ko kitinye kimnatoshek cheter ak chebo biik cheter ak icheket kiyoe kwang'utik ak konyoise. Kikere eng yoto kele kikere eng yu kele kingokakonetis Jeiso akonya biik chechang ko kitoi kabarunet kibwoti anan kinetkei eng wit konyek kekere Farisaek kolechin Jeiso iborwech kabarunet nebunu kipsengwet. Ko kimukotemene Jeiso koborchi bichoto. Kibwoti kora kingokakotoi Jeiso boisiet ko kimut oindet inendet kowo ng'atet apkotyem eng betusiek choto artam kolechin yai ni ko kimukotemene Jeiso kora kwai noto. Ako kingen achek tugul kele Jeiso ko melen kele kosei ng'alek chebo biik amu melen kele kitemene. Eng kitabutab Marko kotinye kurgotik 16 ako kokinetkei kimi kitabutab Marko nebo kwen noto ko Marko 8. Ko eng Marko kong'ete Marko 1 akoi 8 ko komeche koborwech kole Jeiso ko ng'o. Tokotyeme koborwech kole Jeiso ko ng'o. Akot eng biik tugul chekimi ak Jeiso ko manai inendet. En kurgotik cherube chebo kong'ete Marko 9 akotestai akoi 16 komeche sikomwawech akoborwech kole Jeiso kowendi ano. Ko Marko kotinye kounotok. Yeityo kebeberta nebo 2 eng yotok komwochin alamalaikchik akobo bandanyi nekiwendi kimurtoiyot. Kishipkomwochi Jeiso akobo icheket, kipchemwochi Jeiso icheket akobo kimurtoiyot, meet nebo kimurtoiyot. Marko 8 kaitet 17 kesomoni akobo kaimet nekitinye Jeiso eng alamalaikchik chekiakoro tuguk tugul. Amu eng yotok kokisoman aketyin yotok kaitet 17 akoi 18 kokimwochi kolechi akingonai Jeiso kolenji kalya sotebegei amu motinye makatinik. Tomo onai anan tomo okuye takouen mugulelwekwok otinye konyek amu okere ki akotinye itik amu okostoi amu obwoti. Eng yotok anyun ko kiit kasarta nekibwat Jeiso asikobit konet bichu amu kiakotebe kakoro kole kiaro tuguk chechang, kiaro kwang'utik chechang akotomo onai kora ole ang'o. Kikere kora eng yotok kele eng tai komi sikotebe Jeiso bichu koro kole tos len bichu ang'o. Kibendi Sunday anan kibendi betutab Jumapili nemwoe kolen keker komie. Nitok kenyorchini kitabutab Marko 8 kaitet 22 akoi 30. Kosobi Jeiso kipkoratiat eng Bethsaida. Mwae eng yotok kole akiit anyun Bethsaida akimutyi inendet chi nekorat akosom kotwa inendet akinam eutab kipkoratiandanotok akomut komandae eng nganaset. Ak yekingokakong'utyi konyekchik akokonor eunekchik inendet kotebe kole ikere ki? Akinyal barak akole akere biik amu akere ichek kou ketik kobendi yeityo kotwa eunekchik kokeny konyekchik akichil konyek akisop akoker tuguk tugul komie akiunda kwo gaa akolenji amewe nganaset akoi akot kitikin. Eng yotok kakomwawech akobo kinyoe kipkoratiat. Kiamune asikomut Jeiso kipkoratiandani komut taban koistoe tuyet nekimi yotok. Eng yotok ko kimeche kokochi Jeiso personal attention. Kimeche kokochi chichi
kasarta ne inegei asikobit konya inegei. Kikalya memuch konya, kikalya menya Jeiso. Eng tugul kwang'utik che kikakwa Jeiso ko kimite ak biik chechang. Lakini eng kasari kemut chichi taban. Ab konya melen kele kipkonya kinya eng kasarta agenge kityo inegei nekitwa konyekchik akosop. Kiteken hatua aeng amu kingokakotwa chichi king'utyi atyo kotwa konyekchik akolechi ikere kowol kipkoratiandanata akolechi akere biik akou ketik chebendoti ako kiketyi Jeiso kokeny. Kingomuti chichi kingomut taban kokimeche koborchi Jeiso ripset ne inegei ak rirenet nekitinye Jeiso. Moek chi, kimeche kobor kole moek chi ne chi kityongan nemuchi konya eng yo akometo. Kimeche kobor special attention eng chichi. Kimakomeche Jeiso kosich musmuset biik chechang kou kikakosich eng tai kole kwang'utik chikiyai Jeiso komelen kele kiyoe kimnotet nekikochi Jehova. Ako kimeche kotech kayanetab kipkoratiandani kora. Konyoiset neu notok komuchi koborwech kora kole ngap ngokure Jehova komeche kesich tilyandit ne inegei ak Jeiso. Kimuch ko kemi tuiyosiek anan kimi ko kichang lakini engoit kasarta nebo spiritual growth anan sobet nebo kiptamirmir komeche komi Jehova kobotech ako kochukonech Jehova ko ki chito agenge. Melen kisarwech ko ki tugul lakini ngoit personal growth wachegei chemi Jeiso komi Jeiso kobotech eng atkan kora. Koteche kayanenyo. Kitebegei anyun kele kilya asikobit koib kotwa Jeiso kipkoratiandani konyil aeng. Kiek kityongan kwang'utiet agenge nito ne inegei eng kitabutab Marko nekimwoe kele kiyai Jeiso konyil aeng. Amelen kitemene Jeiso kwai konyil agenge. Kikere eng yutok kele kimeche konet Jeiso. Eng yu kele kimeche konet Jeiso ala malaikchik. Kikakomwochi Jeiso ala malaikchik konyil chechang. Kikakoborchigei Jeiso konyil chechang. Lakini kimaikuiyo. Kikakomwochi Jeiso akobo meenyi konyil ak konyil. Lakini kimaimuch konam anan kimakomuchi kograspan ala malaik. Koboru eng yotok kole nga sobet nekitinye ko kimuchi anan yekietu komelen kele kietu kenai Kristo eng sabarit agenge kounotok akeechekitu. Akakiechekitu eng tamirmiriet polepole akoi keityi kenai kekimekitu. Kikere kele ang kipkoratinik chekiakonya Jeiso ko kiyai kityo eng sabarit agenge. Tos kanetut nekinyorchini kurgani ko ne anan ne nekinetegei eng yutok? Nitok ko kwang'utiet agenge ne inegei nemeche konetech Jeiso konai kele kibendi ak Jeiso komuch komutech taban achegei akong'ololwech achegei akokonech kimnatet anan kotes kayanenyo. Ni kou kalewenet neiboru akobo sobetab kiptamirmir neibe kakwaut koba stepit. Eng yu ko kinet Jeiso ala malaikchik akobo nyonunetab meet nebo kimurtoiyot ak kimakomuchi kokuiyo. Kimache ichek ketwa konyil aeng asikobit koro komie. Kimeche ichek ketwa konyil aeng sikobit koro. Ni ko kalewenet nekimache kinet ala malaik. Ngonetishe mwalimuinik komi biik chesipkonae anan sipkokase. Ngonetishe mwalimuiyot eng class komi chito nengokakinet ng'olyo kokase kityongan saiyo ako kakonam. Asikomi chito nemeche kinet akebirchi kiranginik akemwochi atya yekabkoit kora ngokamite tugun chekakasir komeche ipkosoman akosoman. Ko mwalimuinik chechang kochame mising kotebe kipsomanindet tebutik asikobit konai kole tos kekuiyo, tos kakonam, tos kanai kito nemakat anan tos kanai kanetut nekami eng betunotok, lesson nekabo betunotok. Kitabutab Marko 8 ko ole bitune kaweket nekimuchi kinetkei kiy. Kakoteb ala kitebe Jeiso eng kitabutab Marko 8 kaitet 27 asomani yotok.
8 kaitet 27 komwae kolen akiba anyun Jeiso ak alamalyenyi akoi nganasok chebo Kaisaria Philippi akitebe alamalyenyi eng oret kolenji mwae biik kole ang'o akimwochi inendet kolenji len I Johana Kabatisonindet, kolen alake I Elijah, ak len alak agenge nebo maotik. Akitebe icheket kole ako olen akwek ang'o, kowolchi Petero kolenji I Kristo. Kiker eng yoto kotebe kolenjin tos ang'o, kokakero walutik chekiwol biik, ako kiwol Petero kole I Kristo. Nebo somok ko kinetkei ako kingokakokas kokakotambuan Petero kole I Jesu Kristo, koborchi ichek akomwochi icheket akobo taunet akobo bandanyi. Kakonai kole kakonai nguno kole a Kristo, koborchi akobo ole wendi inendet kimurtoiyot, komwochi akobo meenyi nekinyone. Kilya komwochi Jeiso kolechi alamalaikyi momwochi chi kole a inendet. Kindakakomwochi kolechi Kristo kolechi momwaite. Kingemwa kele Kristo eng betusiek chotok ko kibwoti biik akobo ng'alekab bolotet. Kibwoti kole nyone inendet nyokonome bounatet nebo ng'ony akotyach inendet kotyach icheket kobun kingen kele eng betusiek chotok ko kibounishe Roman, ko kikibwoti kele inendet nenyokotekeni over bounatetab Roman. Ko kimwachi Kristo kolechi ako kitom kobek boisienyi, ko kilechi osishe momwochi chi agetugul amu kitom kobek betusiekchi kora, ako kingen Jeiso kole kiwendi kimurtoiyot eng betusiek chekimokotia. Ko eng lesson nekakenetkei eng yu ako takinetikei kakobor kole nga sobenyo nekisobe ko ngokakekurech kemongchi anan ngokakelewen kesup Jeiso, kou yekamwa kole ngomeche chi kosubwo konam kimurtoiyondenyi akosubwo. Ko ngokakisup Kristo komite kikwautik anan kebendi komelen kele kiite kityongon kinome etu kayanenyo immediately, lakini mite steps cheketekeni akomi Kristo kobotechi. Kere Jeiso ko ki special, kere Jehova ko ki special kou kipkwaratiandonoto kinam Jeiso akomut taban. Kemi ak Jeiso eng bandanyo tugul, ako moche konetech Jeiso kenai inendet komie. Tos mi chi netinye tebut? Ameche Yeah, amwa ng'alek oeng. okay. Ng'oliot netai kou ye kemwa ko mi siret ngisoman eng kitabutab Mathayo 8:28 akoi 34 komwoe Mathayo sirenyi, amu siretab Mathayo ko kisire Mathayo kobwoti yautik. Ko Mariko kong'olole Mariko akobo yunanik ak biikab bororiosiek eng amdaetab Jeiso. Ko ngiwe Mathayo komwoe kolen kimi biik oeng'u chekipkoratinik. Komwa Mariko kole chito agenge. Ko kikoimegei biik chechang kole amune siko ngisoman eng Mathayo ko biik oeng, tanyisoman eng kitabutab Mariko anan ko Luka ko chito agenge. Amune notok ko kakimwa kele siretab Mathayo komwoe kolen oeng. Komi hesabuk chebo kakuyet nebo sirutik eng arorutiet nelel mising ko kitabushek 3 akobo atindiotab Jeiso, kitabutab Mathayo, Mariko ak Luka nekelen tesetab agenge. Ngeresa kemwoe kelen +1. Amune sikemwoe kele tesetab agenge komelen kaker Mathayo biik oeng, kaketyi chichi agenge konyil oeng. Ko amune sikoketyi konyil oeng ko eng sirenyi kouyon kalen ngonyil sikobit kokimit ng'oliot nebo chito nekorat. Ma biik oeng, chito agenge lakini kamwa konyil oeng. Kergei ya kemwa kainetab chito kele John
ko ngile John ko John kakemwa netai ak kimwa nebo oeng ko chito agenge. Ko kanyo kokiteshi Mariko komwa kainenyi kale kikure Bartolomayo nemamwa Mathayo komwa kainet kale kityo kiro kitoret Jeiso chito nekimokokertoi nekipkoratiat. Yekakekas ng'oliondonoto kele ng'oliondono boisie Kiingereza kole emphasis, kikimit ng'oliot simakiimegei kele amune siretab Mathayo koter siretab Mariko anan ko Luka kwakimwa kele biik oeng amu manotok inegei tikose kora kele chicho kimong'une oino lakimite kererisiek kosire Mathayo kole ki biik oeng. Kong Luka no kikisomani wikit nekonye kolen chito agenge. Komameche keimegei notok mising amu kikoimegei biik chechang kole amune sikosiret ko oeng kosiret ko agenge. Ng'oliot nebo oeng nekameche amwa ko kale Jeiso kitiny chichi konyil oeng. Amune sikemwoe oeng eng yu ko kanyokomwa anyun Mathayo kole kitiny korok netai ko kakomut taban chichi. Yakotiny netai kole kiatebe kolech ikere ne? Kole chito akere biik kou ketik neiboru kole kikosei kole mi biik, lakini kertoenyi nebo konda kokere ketik nekata biik. Kotiny Jeiso nebo oeng. Amune sikotiny nebo oeng ko kimeche kokimit kele tomo kowalak chichi eng muguleldo nebo tingiktonyi korok. Amu chi age tugul nekinyoi Jeiso ko korok netai ko kotwo sobondo nebo muguleldo. Ya kotwo sobondo nebo muguleldo kotya chito eng ratutik chebo miondo nekikoim inendet eng kenyisiek chechang. Ko kingonyo kotuiyo Jeiso ng'alechatak oeng kotyach chichi nekibortogei kabisa kole kakotyakak ako makonyoru nyalilda age nebo konyek. Nitok kokonech tofauti kenai kele kanyoisetab Jeiso komakoi nekakenya chi age tugul nekakenya komakoketchingei miondo kokeny nebo oeng. Ngakenya chito kabisa ko kikoyamgei makoi nyone mionotok anan koroatok nekikamach konyalil chi nebo oeng. Ipkoek kitiongon chito nekaking'et eng meet nekikakome. Ko ngong'et Jeiso chichotok koite kora kokoito baornatet akotun konyor meet age kora. Lakini kanyoiset nekinyoi Jeiso ko kinyoi chito konyil nguno kotwa nebo netai akotwa nebo oeng ko kimeche koborchi icheket chekasubi kele muguleldab chito kotindoi uindo. Ko ngomosik netai kotokotindoi Jehova boroindo kotoret inendet eng kebeberta nebo oeng nebo sikune. Namwoe Kiingereza kole a man has still second chance. Tiketindoi boroindo nebo oeng kora. Tomo kemetech, tokomi Jehova korirenech. Matingai kisiku silel. Kotokotindoi Jehova boroindo kowekun. Kongoi. Okay. Maru. Oi, kang'alio nekatindoi ko agere kong'alale kiboitiot eng yo kora. Kain kang'aliotab kipkoratiandono kemut Jeiso kwo taban. Yeitya kotebe kolechi ngasoman neto kale koitete. Kaitit. Kaitit temak Kaitit. kale kaitit temak somok. Oeng. Kale akinam eutab kipkoratiandonotok akomut inendet eng nganaset ak ingokakong'utyi konyekchik akokonor eunekchik inendet kotebe kole ikere kiy. Tebutyono ko noto nekameche amwa eng aimisan mising walunetab kipkoratiandani. Kingoteb Jeiso komwochi kipkoratiat oleu inendet ak ole kostoi ak ole kertoi. Ndaikarab ko chi age ko ngakobit tugun chekamirmiron kityo kole tok kaikakot kounitok kucho kosir yukonye komakere kabisa. Kaikole kakinya kakerte amu isim makuwat konye. Ara kakonyo chichi akonya kotole chokento maro aro tugun tutigin. Kaikawa kucho kuni.
Kero lakini kiexinsia kabisa komwa kole oye tomo koitita ta ngalen le agere ngalen le ngugetin ngogetin ngomabi ngomagilia ngaliot ne omie kowektage Jesus konya komie kot koger bi kogilia kono uchito en oret age kongebe keberta nyon nebo tengekto koyolunot kemwochi Jeiso kebolu tengekto nemite oritin yo matkele kityo ngon kenyin barak kele kuo nyolunot kemwochi Jeiso keng'ong'u tengekwokchok tugul komong sang kingotebe Jeiso chichi kolechi tos ikere ki komabwoti ale kimong'en Jeiso kole makere mabwoti ale kimong'en Jeiso kole takonyolu kotanam nebo oeng lakini kimeche komong'une kutitab chichi komwa kole oye tomo anyon karo kou ketik lakini nekarab kole chichi kakere kinye ngo bikyuk ngo ndou ketin kole karo ketin kakomirmiren kole kero lakini matke kenye pounetetab kipsongot kounot yeing'elele tengekto ko tengekto ing'any tengekto en kainenyi ak istoege tengekto kokonin Jeiso kimnatet nebo tamirmiriet asikobit kokaterteri nekoshek tugul kongoi kanata nakameche akas Kongoi. Atache mwalimu Nerubei. Karibu. Kongoi. Bo kwong'ut konetisietab Jeiso. Kebeberta nekibendi kong'olole oliet nebo alamalainatet anan oliet nebo iyeku alamaliet agenge eng alamalaikab Jeiso. Aruptoi ng'oliot nekakinetkei eng yo. Kokangong'olole Jeiso kipkoratiandani kong'olole alamaliet. Amu kakobendat ak Jeiso chenekit kenyisiek 3. Nekit kong'et kebeberiat asiko kikartat. Yutok ko kakocham koek agenge eng alamalietab Jeiso amu kingele kainet nekikure Rabi konetindet. Ko chito nekisubi biik sikekure alamal, ko chito nekikirwokindet ako chito neo ako chito neng'omotiot. Konyoru biik cheisuboti ako kikiyoni kele nyone netun nyokoeku neilat ne inendet nyokobou Israel nyokobou koibe bounatetab Israel korebe Romanik. Ko kimache chitugul koek chichoto. Ngongatonon uno eng emet nyo kuyo katonon kandoindet eng komosin anan kotonon kandoindet eng komosin. Kochang biik cheisubi. Ikere kiwirtoi kurayat kochang biik kabisa chengap koib nusu nebo emet, koib nusu nebo emet. Kosubi chitugul kole mtun mutai kasir so anyoru akine kiy serikalit. Koka ole kabitune koimutioni ko kibwa biik kosunupchi Jeiso amu ng'echerok chemi tai yo. Kole manit anyun ngap konam makatinik 5 akoba emet tugul. Uno makebendi kontrak. Kikesopchi akesoptosi makebendi sipitali. Kopwa biik ng'isiat chekiururen akobo tuguk chemoche sikonyor mutai. Mache asikomwa Jeiso ng'alek. Kong'ep komwa Jeiso ng'alek kole biik hoi kole neni. Amu kole mache sikesasa akirwokwo akikikyo tatye kebarak. Kelele neni. Awai konam Petro ole keroi weri nyo korok kikonam amu ki Petro ko ki boiyot nekakosit. Lelit met konam korok kole kanya korok. Ng'ong'ololchi kijandayandani une kakoutie kole ng'o. Komutaban yuno kole changiwe. Kaiutie ile weritab Jehova. Angomwa nguno sai. Iro akot komataikotis betut age tugul. Angkikany koyesta biik. Ngisoman kitabutab Yohana 6. Kokitoi koyesta biik akole Jeiso amakatian nechorugei. Nekanyolu am bortanyu akoe korotikyuk. Kalongete ata kotoi koyesta biik kole ang'ingu kikisub korot manoto. Kong'ep kait kimurtoiyot kakenam nguno kirwokyi. Ipkole alamalaik acha. Une kamakinai. Kakioba buch kenyisiek 3 chekeba timin. Kikoar samakinik chekiaketi. Economy nekikitinye yani mung'aret nekiakeyai kilakte cho kikoek hasara. Akot mwisho nebo let kokakikartat Jeiso. Akoi kole Petro kesaru samakinik kikoek tabu kikoek hasara netya korok.
kutebutiet nu nekamache ateb kotuwei ngolole Jeiso jiji koratiandani ko kikonyol kesor lakini kibit saket ne totinye muguleldanyin kou ye kisake alamaliet akoi taikayat nebo let kotokomong'u kole moche kong'et ako kerit ako tabuch romanik ako ibo unotet kokikilen keker kele acha akinya angokibirchi eunin kole acha kenuchu koit ang'et kechestoi kakibirchi eunin age nebo oeng kaikas kowoche eng yekilen kele koimenit emet akolul metit sis chito kole abisate yani kamete kengeni kunitok so koyesta biik kole hapana kakimakinai ko tebutiet nitok eng achek chekokiegu Christianik ko noto amune kasoman eng kitabutab kebeberik eng kaitetab 31 akonet ichek kole kanyolchi weritab chi en tuguk chechang konyalil weritab chi en tuguk chechang akoesio boisiek ak tisik ak cheechen ak sirik akebar inendet ak yeikeskei betusiek 3 kong'et kakoesien boisiek kakoesien tisik kakoesien sirik bichoto tugul kuki kandoik boisiekab kokwotinwek tugul kakotuiyo Kalenjin elders akelaja matakenai weri komyekilen kele kelaja ketebe olimbo kaborgoi lenekab turket kolab turket aja makingen aya takilen keit anyun olebo sirik che profesainik as chekilen yani Kalenjin professionals kolaja matowek chichi kele kotongo age neketebe kabro kirawaeshe biik somoku kokenun yekinyeni ako kinyo anyun korok kobu kole akobwa biik ng'isiat tugul lakini kinya koit yu kole kobek mat kaip kele kimatab tiang'inik ko tebutiet nito nekatebe Jeiso kole tos akot ing kaniset ketinye biik chekikoyan Jeiso chekibwa emboiboi betusiek lakini nyep kobit nyalilda anyun nyebit kele kakikikyi kaniset kakobit usisiet kakelia kotoi koborbor biik tos kikenai Jeiso komie anan kimi kanisa ko kiboiyotab kanisa ko ki pasta ko ki kandoindetab chepyosok ako katomo kenai Jeiso ndokikowo chicho kakitiny kelecho kole to oye kongoi akomwa arap Maru akole oret kokeroti Jeiso kityo kole kalionoti chito ni ko kami biik cheboisie kenyisiek 40 kenyisiek 20 kenyisiek 5 eng kaniset ako ka telen ile angolonye ketik chito ni ngapko korusina kalia aja katomo ketinyech akoi kole Jeiso nyoi nyalili tos itebu ng'ony kidogo amwaun ng'olyo ileche aja keboisietab kanisa kenyisiek 40 eng yu anendet nekiabatishoni chu tugul chu akot pasta no koking'eta nemining anendet nekianeti koek pasta ipkowek nyokoek neo nebo conference mechile ne aka ilong'oti ketik akoto kora ako mengen akoi nyokotiny Jeiso mara ya pili kole bwo kakiame kakitakyo siawat kinyetak ko tebutiet nito nekakitebekei ko kinyop kole Jeiso as moche sikebar Jeiso betut nebo 3 kong'et kole Petro kile ne angen sikoyesta biik ako yap kotoi konerekei ko kanerekei akikonyo mokoriot kibunundet nekitinye rabinik ng'isia kelechi bialde tuguk tugul sinyo ilen kiwa kowek kelechi pto kalyai kaleknde notok katatepche notok sikoetech kochaka chepyono so kakoyesta notok komwa alake tuguk chenyikisen akoi kele ang'e kaibet kokeny angainde hasara kaniset kakoyesta biik kelacha uiste pastayandani matokoek nitok kakoyesta biik ako kakomwa ukweli ko tebutiet nitok yait betut nebo usisiet ko tos kilewen keng'etu ak Jeiso anan aja ko nekamwa Jeiso kole akoi anam kimurtoiyot age tugul nemoche kosubwo kimurtoiyonyi akoesiokei tatyo kosubwo kakuyenyi ko kimurtoiyot ikere ile kakimurtoiyot kiyai kipsengwetoiyet nekimitei eng kwenutab chi ak Jehova ako murtoiyonotok
ole kibun ng'olyot kimurtoiyot ko kingebendi ing kot nikibo keny inget ile kimite ole koima ako mi olimbo Njor. Ko kingiwendi ing Njor komi rateiywot nekikure rateiywotap Togato. Ko kebun kurgetab Ng'otie. Ngingete komasi kebune kurget nekikure Ng'otie sikeba olimbo Njor. Ko kimitei ing yoto ketip koimet ako mi toloita newendi akoi barak. Ko kingowendi toloita nini ko kikamurok rateiywotap Togato nebo rateiywot nenamei kurgetab Ng'otie ko kituitos koike kimurtoiyot. Kounoto kikure kimurtoiyot. Ko kanam Jeiso kit nekiituru setan eng kipsengwet nekile ai ing kutitab Ingeresa ai ko kitonon kole ane kole chok mamache kotinye chi age atononjinigei makititi chi masome toreto malyon. Ko ngetonon kunotok nyokole Jeiso mache kebar koroito nitononi kotiegei komenegei kityongon asikobit koek mane ako Jeiso nesobei akoi iyesyegei sikobit koek Jeiso nesobei ninyi. Ak yekakoek Jeiso nesobei ninyi inam kimurtoiyondoni nebo usisiet nebo nyalilda nebo kit age tugul amu kaiborye korok borto nebo kei nemoche kosob kityongon yekakome koek Jeiso nesobei. Yekakoek Jeiso nesobei ibun korot age tugul yekainai Jeiso akot ngot komi usisio nemoche kobesien ak Jehova. Ng'olyot nebo aeng sawong'u kokapwa nerech ing yu Jeiso kot kokerkong Petro kokalechi Petro mesuldo kiy makoi ako kingen kole kinyo sikonyi kome sikosorwech. Kotonon Jeiso eng yotok kimakomoke ki usisio kimakomoke ki Jeiso ki age tugul nekakisas anan keus anan kinyalil. Lakini kimakomoche Jeiso kotononchi anan kotonon setani kokirinda boisiet neinyokwai maketab Jehova. Kokerkong Jeiso kole setani nekimi yotok stegei maiboisie alamalien yu amu kianyo sikobit ame. Ako kiakoit ye kimache konyalulat Jeiso kolen ndakemukokse istoeno kombani ndakemoche ko kimache konyalulat ing yotok kong'ip konam pita yotok konam yekinyalulat mising. Koyach kotonon ing ng'wonindo nekikase akokerkong setani amu kimache setani kole komwee kimurtoiyot sikobet ng'ony. Tos kiyan kekonu tuguk tugul chekitindoi ak kiy age tugul nemi muguleldonyu sikobit kesorwech anan sikobit keib logoiwek chemiachen chebo Jehova makenyi anan aboisiechini Jehova kote kotokoisak kiasis kotokososo lakini yekakoratarat akouit oret ale acha kikoyam makwanen anyalili ametoi tugukchuk sabananat ako boisietab Jehova. Tos ne nekirindoech makiyai maketab Jehova notok kit ako kamwa Jeiso kowong'u kole inendet neikonyminginegei akoesiogei konyoru sobondab koigeny akonyor kokeny borotet ak kaberuret chesire elibusiek ak elibusiek amu ikere biik tugul chekiboisiechi Jehova chekikonkei chekile kikwono kombenot koteb sikonyalilso lagok ko bichotok tugul ko kiberur Jehova. Nga kikikere ko kitun komanda lagokwak kosomanat koba akoi bitonin oli kotun kosob kat akele kaka kitatun koibu biich lakini biik tugul chekikobegei tugun akong'okekitu ko kitun kobetyo tukchotok. Ikere biik tugul cheking'okekitu ko kitun kobetyo ako tuguk tugul biik aiyeben ko aiyebinotok ko kitun koit koek kaberuret ne inegei. Biik tugul chekiboisiechi Jehova ko kisor sobonwekwak ako tugul king'okekitu komach kosor sobenwa ako kobegei sobenwa kobet sobonotok ingotoretech Jehova sikobit keyekisu kimurtoiyot kesute kimurtoiyot kokonech kaming'inetab kei asikobit kotok Jeiso amabit kit age tugul nekebesiech ak chomietab Jehova. Kongoi sikiberurok. Tos mi chi netese ng'olyo? Amache ngot ko mami chi age atach kanetindet nerubei sikobit kotoretech eng kebeberta nebo kwoeng kasi. Kongoi mising, kongoi kakibe kebeberta nebo kwoeng kasi. Amache aname yotok ketare pasta akobo melekto nebo kimurtoiyot.
kimeche kenai kele ng'alalet nebo Jeiso kong'ete kokotoigei kitabutab Marko. Ko kitoi Marko koteb kole Jeiso ko ng'o, kuyo kemwoiwech eng tai. Nguno anyun kakiwal sanit nebo Jeiso kele kokwa Jeiso kwong'utik, kokwa Jeiso tuguk che echen. Kewekchigei nguno kiboitinikchik ala malaikchik chekikolewen, choto ko 12. Ko ala malaichu kotomo kora tokotoptopendos, tomo konai kole Jeiso ko ng'o, tomo konai kole Kiptaiyandani ko ng'o. Ko kakoit anyun kong'alal bichu amu eng wikit konye kong'alal Jeiso akobo atebet nebo Yahudik, mising ko Parasaik chekimi hekalut, chekimakongen kole Jeiso ko ng'o. Kikosub sirutik chetililen, kosoman ng'atutikab Jehova, konam bitonik chekimitei, ako maikuiyo kole kabitonwechu kotoreti ne. Kawal Jeiso nguno sanit amu makomi kasarta netokobeti Jeiso. Kawal nguno sanit kobwotyi biik kole awendi ano, wendi ano Jeiso ini. Amu kikonyo Jeiso kaket kotebe biik kole tos ongen iman ole ng'o. Ko kakokesune komwochi kolech mite anyun kimurtoiyot nenyone. Ko keborchi kelech angamito mi banda lemeche kwo Jeiso, ako matepchi Jeiso keny, kama koistoegei kabwatutik chekitindoi ala malaik kokakoek nyikonik kele kitindoi chito. Ingele kergei ng'alechu ak betutab siasa. Ya kang'et chito meche koek kandoin nebo emet, kotindoi timit nebo biik chengoit kabisa keng'alal ko kocheket chechocheoni cheng'alaldos kabisa akomwa anum akole nenyo chito. Oye kararan chichi. Kikwai ni ak kikwai ni ak kikwai ni. Kawalak nguno atebetab Jeiso ak bichu akoban ingele Jeiso kingakokes boisiet karon ak koskoleny koeligei kowendi kosoe. Ko kimite tulwet, amu kimite tulwet ak akwet. Akwet ko biik chekokosub Jeiso ak kokosubot, kokosub alake komengen, mekuitos kole Jeiso ko ng'o. Tomo kokuiyo ala malaichu kotaban Jeiso. Tab kotaban somok. Kingotaban somok konam Jakobo, Johana ak Petro akomut tulwet. Tab koit tulwet kobit tuguk somok. Ng'oliot netai nekaak ko katoi Jeiso komwa ng'oliot neuni eng kitabutab Marko 9 koiten yu 1 kamwa ng'oliot surutitab Jehova kole akolenji amwoiwo ak iman ale mi yu alake eng chu chetonondos chamchami meet matiny kot koit koker baunatetab Jehova konyonei ak kimnatet. Ingen ile nguno ng'oliondoni ko ng'oliot nekamwa Jeiso kokakobata tulwet. Kingakomut Petro akomut Yakobo akomut Johana, kokemut sikobit koborchi bichu kole inendet ko ng'o akai wala malaik. Tos ikuitos Jeiso kole ng'o akai. Meche kokes nguno Marko eng torornatet. Ng'oliot netai nekaak koite keban Jeiso eng tulwet komi baorinichu somoku. Takiban Jeiso kobi lapkeiyet eng tulwet nekitomo kokere bichu. Kou ya kait korok amu kipkosa Jeiso yebata kitikin kobi lapkeiyet. Kande pichaina ngokere ko kechek chemi barak. Ko ngiker kecheyat neb kimasi ko lilu nebo kwong'ut. Ko ngiker kecheyandanatak koboru kole mi kiy nemite tabanutab kecheyandani nekim eng lapkeiyet. Ko kingakomut Jeiso konyo lapkeiyet nekio, kotab koshong ala malaichu somoku. Koker biik somok. Kangokere Jeiso ko agenge. Tab kole ngokeri anoni neng'o bichu. Koek kabwatutik matiny kitomo koker Elijah ak kitomo koker Musa ko kikakokas
amu kisukipa bicho kikimut Elijah kipsengwet kome Musa eng tulwet nemakingen kele kikitupchono akoroni Jeiso koban nguno kobit torornatet kobit baorenik chu somoku mitei Jeiso kuin eng eutab tai ak eutab katam komi Elijah akomitei Musa kotelelochin tugul che koyonik chekibunyo meet akobar icheket aketup icheket ng'ung'unyek akeng'et eng betut nebo kakesunet. Kamwa Jeiso nguno koib atindiot nekibo tai akoborchi biik tuguk cheyookse yewendi kele tun kobitu ng'etiet chebo chetililen ako Musa ko baoriat agenge chebo icheket chekiyan logoiwek chemiachen akosiki akobit meet aketup icheket ko kiro biik iman kele kikitup ano kikinde sandukut akikonor inendet ing wui kekere kererishiek kwak ko betut nekanyo Kiptayat keng'eti amu Musa ko kiking'et. Eng kebeberta nebo Kimasi kekere Elijah ko kiboitiot nemaotiot nekingomite eng kekutab ainet kebesio ak Elisha akobit faraisishek chekitindoi lilibenetab maat akenam Elijah ketokostai kwa kipsengwet koboru icheket che koyonik yenyone Jeiso nebo oeng nyokomuti kanisenyi akomuti biikchik kenyoru biik chesoptos kou achek chekisoptosi kou yekamwa kitabutab Thessaloniket netai 4:16-17 yenyone inendet netindoi torornatet konyone ak kimnatet neo ak twekunet neo nebo malaikayat ak icheket chemite kererishek kong'etos kolach nenunet nemakonune eng kitabutab Korintoik 15 ak achek chekisoptosi kale kewalech kou konda yaket ikerte ile aketuiyo ak Kiptayat aketokosta kipsengwet eng kebeberi kanyokobor nguno kole baorinik somok ak Jeiso komeche kokuyo alamalaik kole Jeiso ko ng'o akowendi ano. Kebor kora eng kebeberta nebo oeng kole kanyo torornatetab Jehova boisiet neooksei nemeche kwa Jeiso ako nenyone eng yun wendi Jeiso Kimurtoiyot koom bandanyi nebo Kimurtoiyot nekakomwoiwech pastang'yo koboru kole nematya kokesugei boisietab Jeiso eng emoni akong'et boisiet eng eunekab alamalaik sikobit kiyokto icheket kwamda logoiwek chemiach. Eng kebeberta nin age komwoe kole kibwoni akoi keisto inendet kelyochi anyun bororiet ak biik chemitei kale kibit twekunet nekitoigei eng kipsengwet ako kole bichutok alamalaik somok nitok ko werinyu ko kingobit sautit nekibun torornatet ak lapkeiyet nekami tulwet kobaorian kole Jehova nekiyok werinyu akait kokes boisiet ko kimeche kokochi kimnatet alamalaichu sinemati kakibar Jeiso ko kikisir mutai kakiban Jeiso nemakomite koboto icheket ko kikisir ako banda nemitei koboru kole kipsengwet ak torornatetab Jehova ko let nebo kiy age tugul nekitindoi eng kayanenyo nekakiyani Jeiso. Ingebe kosomok kasi ko kanyokokonech nguno atindiot kakekochi alamalaik amu kingomong icheket komwochi Jeiso kole akwek chotonondosi eng yu kolo mi alake eng akweket chetun komachamchami meet ko ngomwochi kole machamchami meet ko kamwochi akobo Elijah kele Elijah komachamcham meet Musa ko kichamcham meet neiboru kele eng icheket cheu chesoptos ak kikoi koyonik angait Jeiso nyokomutech kipsengwet komi biik chekergei ak Elijah chetun komachamchami meet komelen kityo kikasaratak inegei amu biik kikonam biik alake kokuyo kole kimwoe Jeiso akobo biik chekimi eng betunotok kimeche koborchi Jeiso kole eng bounatetab Jehova ak kasartab Jehova komi biik chekenyoru chekoyonik chekere kipsengwet nemabut meet. Eng ng'oliot nebo kosomok kasi kemi kitabut notok Mariko 9:30-31 kaitanyun kong'ololchi kotaban alamalaichu
netai korok ko kamwochi Jeiso kolech mami koboto keny chenge sawa akami banda. Banda nawendi koboru kole bitu wechet. Ingen ile kingotou Jeiso akinye ko kiunye, kiyoe kwong'utik kounye, kolechi memwochi chi, memwaite, rip memwa. Kakwai kwong'utiet akolechi rip kuting'ung memwa. Nguno kayat Jeiso koyotyi alamalaik, kayat muguleldonyi akotyach kolech bikyok matangoita ng'alechu. Itei kewecho akebara keborchi Kimurtoiyot. Ko ngoborchi Kimurtoiyot ko kanam mugulelwek ab alamalaik soik nyikonik akosikyi mugulelwekwak akona kolech bandab Kristo mae kityo nyokoik laitoriat eng emoni anan konam kimnotet nebo Yahudik sikobargei ak bunikwak chekibikab bororiosiek cheki mising ko ki Romanik. Kanyo koborchi kolech Jehova ko baunatenyi komobo ng'ony. Inendet ko kiptaiyatab tugul. Kowekchigei alamalaik kora komwochi kolech ingisoman nguno kitabutab Marko 8:31 kong'olole nguno kakotaban icheket komwochi kolech ameche aborwok akobo meet ak ng'etiet nenyone. Kole amee eng betutab komut kasi akang'et betutab Jumapili eng betutab tai nebo wikit. Kotokoimegei nguno alamalaik amu kikakopangankei kergei ak chi age tugul nebo unotet nekakakoek kandoindet. Ngoek chito president kotindoi biikchik chekirib inendet che mutai kokakomwochi kolech inye ieku waziri, inye ieku kiptaiyatab ano, inye inamu chepkondok, inye inamu yun. Ko kiingen alamalaik kikakopanganikei boisionik. Angot Judas inendet ko kikakopangankei kole ane ko ministayat nebo chepkondet. Amu ole kitindoi lolet kabisa nekicham koriboti lalet. Nguno ngetoche sadaka ko inendet kabisa nemitei kele treasurer chito ni angomaya ngonome chepkondok komie ko kinomindetab chepkondok. Biik cheu nguno ngot Johana ak Petro ko ki biik kabisa cheking'ololdos nebo kwong'ut. Kikakopangankei kole ane aeku ministayat nebo state soribe serikalit. Neikere ngot kikile Petro ko kitindoi rotwet nekile mengen ile ngotangoi chito kowendi itit. Kingen kabisa. Alamalaik kikakonamgei kabisa. Biik cheu ngot Mathayo ko ingen kole acheket anendet ko minister nebo noribe tuguk chebo KRA ak konunoikab chepkondok. Nguno tugun chebo aisurut ometoiywo nenyu notok angen. So kikakopangankei alamalaik kokochi cheo maikochi Jeiso. Lakini kikakongen ale ane ongen no chechuket kochu ko nenyu ko ni ko nenyu ko ni. Tap nyokowalak Jeiso kotebe kolechi ng'o neo anyun. Bas kotokoimegei kole nee nekemwa. Kele ng'o neo kokeny ko kakikepangankei kimeche kenam serikalit ilechini ng'o neo kokeny ma ii kiptaiyandeni yo. Acha kole kokon Jeiso tuguk oeng. Korok netai ko kamwochi kolechin ameche okuye kole chito neiku netai ko lazima koek kiboityot. Chi age tugul nemeche koek kitoror akoek inendet netebe ng'echeret ko korok netai koek kiboityot. Ko kiboityot eng Yahudik, ngiwe atindiotab Yahudik kit nekikure servant ko ki property nebo chito, ki konunetab chito. Singekurenin kele inyendet ko ii kiboityotab kanom ko kikealin. Imuchi kiptaiyandeng'ung koun kit age tugul nemeche. Ngomeche kopirten, ngomeche konyalilin konyalilin, ngomeche koetenin amitwogik koetenin. Korok netai kalech meche koeku kiboityot. Kole alamalaik keiku kiboitinik amwaun. Kechengjinigei serikalit ako nenyo serikalit kototangoenech kemete bounatet nekikere eng konda kuni. Kolech Jeiso achicha. Age tugul nemeche koet iming'ingei. Ko ng'oliot nebo oeng koker lakwa nekimiyo. Kakoker lakwa nemiyo kolech chi age tugul nemeche bounatet ako konyor torornatet oker lakwani. Lakwani okere nimiyo chi age tugul nememining'igei kou lakwet komanyoru bounatet. Kole biik ano chichikai
Ako moiwe korok keigu kiboitinik kakieku pakasinik chebo bichu keigu chi nekikibirtoi kotoi koimgei korok konyalilso Lamaik. Nebo oeng kakemwochi kele iegu ng'etet lakwana ale kirorso Lamaik kole ano chito ni bikyok. Ngotko chito nekikemete tuguk kou ye kamwa pasta kikemete samakinik kikemete boisionikyok ak kikemete ngot kole akemi kele kiamete chepyoset ak lagok ak kikesubote chichi kas kenyisiechu kait 3 ak ngomami kamang'unet eng chichi kamach kong'et Lamaik kometo ingele chi age tugul ngisubote chi mwanasiasa siker mutai komakolitu oli korok kitekeome chepkondet mutai komakomi chepkondet kotogu kele mi komete koroep chi ni akotoi kesus chichoto kabisa kewir ng'alek kototun maitilili. Kakiwir Jeiso nguno Lamaik ko ngobor Jeiso iegu kiboitiot ak iegu lakwet koborwech kole ang kabaunatetab Jehova komaba konda kaming'inetabgei ak katiaknatet nebo muguleldo ko notok nemeche Jehova eng sobondab chito. Chi neitororigei, chi neilosugei komakere baunatetab Jehova. Kaisto kipkei nekibo oindet nekiyai keturur kipsengwet nekiyaigei akotororgei mising kokergeit ak Jehova akole atokostoi atebe ng'echeretab laitornatet nebo Jehova. Kebor eng yutok komie kolech age tugul nekitorori kometororgei inyegei ngotorori Jehova ngokoni Jehova kimnatet iso. Kesoptosi ko ki kristianik ongenai nito kele matkobit kachoetabgei nekitororigei sikobit kesas biik alak. Amutai kakekonin iegu boiyotab kanisa anan iegu kandoindetab chepyosok anan ko boisiek anan ko iegu amdoindet komeker biik alak ko biik chebirbir. Ingen Jehova amune kikokonin konyit ng'oliotab Jehova nebo koyonik chekikoyan logoiwek chemiachen. Kongoi, tos mi chi nemeche kotes anan ketai kiboitiot nerubei? Nguu yutok yebitune lugosiek eng kaniset kemwaitos kele ng'o neiku boiyotab kanisa kenyini ng'o neetu kosiro ak ngokone Jehova boisiet kotos yoto nyikumbu biik alak imoche itebe ng'echeret yun anan ikere Jeiso kandoinatenyi ko inendet nekinam ngoriet akokutuny kounchi Alamaliet kelyek. Akole Petro meuni chechue komu tom kokuyo Petro uto kora koborchi Jeiso eng atebenyi nebo kaming'inetabgei. Ikere atkan kora chi age tugul nguno kandoinatet eng ng'ony ko nebo konome chito kandoinatet ko yoto ye meche koum malik tugul chebo serikalit koib kobunji. Ikere president male yale Colombia anan kiano ng'ole South America bunote Volkswagen nebo keny nea ako president msima ako president kenyisiek 10 kelen berber no lakini kokibaibait emet ak ketestai kikochi kundo akotech bororienyi kabisa kobiyo emet tugul. Ko ne kandoinatet neketinye tos lugosiek che ngap keberge eng kanisosiek kemwaitos betusiekab lewenisiet komu makinai Jeiso ngotoretech Jehova sikiming'ingei amu koroito neikumunishei eng orititab mugulelwekyok kokonin ile ne kitu gani maone ole kiandochi kanisani kenyisiek ata komamo tamietab Jehova kiyoto ngotoretech Jehova sikiming'ingei akot yekakemande kesomanate kelyan komeche ile kituptono ngasomanate akot kosir no kolya makikona ane ko yotok yekorom nebo kwong'ut ngoek acheket cheketinye kaming'inetabgei nelenata ngikochi ano mrani ngikochi akole siet atoreti mami ng'ala siketoretkei ngot ko makaming'inetabgei notok ko laskei netai noto nekituru setan eng kipsengwet ako noto neturutoet akot akichek kopcheakis kanisosiek ikere kanisosiek kapcheakis kochang'a komu yoto kimoyon ng'echerok. Kongoi mising nito ko kateunet eng achek kenai kele ko ki kristianik komi biik chekikikochi Jehova sikobit kondoiwech. Ongekochi bichotok ongekochi tekisto tindoi amune Jehova eng kasar nekikochin chi age tugul kondo ako inye nemakikonin indo
komenyoru king'wan iyan ile Jehova kotindoi kasarta. Mi kasarta nenyone neng'ung iming'ingei saa ikimit kaneng'ung. Amu nitok kocham asome ale eng kasar age tugul kandoikcho chekikekochi ng'echerok chebo kanisa orib mising ng'oliotab Jehova. Amu nitok nekonech kesurse, yani kesirgei, keker kaniset. Ikose biik alak kotab kosirgei kot kopchea kaniset komong grupishek oeng. Koibu biik kibulit age nyokoker kanisa. Ak nyokonam sogek koba barabara. Ara nginomchini sogek ko ng'o kirwogindet an asikorindet nenyokonomin akoibo Mungu. Inam sogek ak iwe barabara. Nitok kabisa kokonech kekuye kele anga baunetetab Jehova komakergei ak chi. Melen kikonin mshahara. Alak komeche mshahara alake ine. Ingen ng'oliotab Jehova kokon konunetab kei. Alamalaichu kokitindoi miondo neu noto akichek. Amu kimakuye kobo Jeiso. Angot achek chekimi kanisa rani. Ketindoi korot neu noto netab kolong mugulelwekyok ngemakindae ng'echerok. Imeche icheng or age tugul kotibarnit. Boisien kot biik alake chepsokeinik. Ako boisie biik alake ngot kwal chito age kobar. Nekataiku kandoindet simanyor ng'echeret. Keborye anyun akebargei. Ko ngotoretech Jehova kenai kele kipsengwet kobo kaming'inetab kei. Baunatet nekibendi nekeborwech Jeiso komami chi netun kotindoi cheo. Netun kile boisiekab kanisa obwau. Akwek pastaek chekioiku pastaek obwa kimasi. Akwek washiriki chekicham omi kanisa akotiendosi kwaya otebeu. Kipsengwet kitun kokergei tugul. Akename koek level tugul kiburuchech ak pastaek, keburuchech ak washiriki chebo kanisa. Kipsengwet komaname kitun kete akora keisto kabwatutik ak nyalilda kinye nekikitindoi nekikikere biik alak. Akeiku agenge akechomye akeiku baunatet agenge. Kisome ketebe kunotok akoi betutab kongoi. Eku oret kora nito netoreti neranik. Amu mi neranik kikotebi eng kaniset ipkeoyesta komanda. Amu makikochin boroisondo. Ilenchi angen aborye kanisani koek as. Uno kwane ng'o nameche kokochi no ingene no. Lakini ndakikonugei acheket. Tetyo kekikochi neranik kelechi obwa meche kinetak boisionik. Kokimitu kanisanatak akoit talendait ng'etyo neranik bois eng kaniset kokure neranik alak. Koeku kanisanatak kaniset nesobe akoi. Amu ngiketuno kanisosiek ngisiat ko biik cheechen yakolen ake katairotach elechi kerotich eng orani kolech acha. Chaketionu kolech acha kaker chelitolin kolech acha ngaketionu kobwone oli kolech acha kaker chelitolin. Kemwaita ano kole litolin amu matinye moek. Yemami moek konge kole betos mang'etu. Kaniset age tugul ko ka litolit malitoli amu matinye neranik matinye lagok chemengech amu makikochini nafas. Lakini ndakitinye neranik ak lagok akikochi boroindo akot betusiek alak kwamda lagok chemengech akondochi tuguk tugul koetu kanisanatak amu kere lagok alake lagok kondoi ipkokur lagok alak kou noto neranik kou noto chepyosok kou noto biik alak tugul koetu kanisanatak akotestai koner kowakta. Lakini ngiite boiyot agenge nekong'et komwa kole kinye 1953 koruiyo biik kotolit mamache awek ko ngotoretech Jehova kongoi. Kongoi. Ramaru. Kongoi kanetisiet nekakenyoru, kanetisiet neo ne kakinet kachek tugul akobo kito nenyolu. Betutab kwang'wan kasi komwoe akobo chito netinye chametabgei komi Kenya. Kakitebe anyun kelen kakalya asikoit Kenya chichi kotindoi chametabgei. Ngeng'alale chametabgei eng yu ko kiker eng oret korok nebo barak. Tindoi eunek, tinye kelyek, tinye konyek, tinye itik, tinye kebeberwek tugul chametabgei nekimwoe notok. Lakini kwang'utiet agenge komi Kenya. Kalya asikobit koek mi Kenya chichi akotindoi chametabgei. Ko eng oret age ko kakinyoru kanetisiet nekakinetech nekakomwa oleu chichi. Kamwoech Pastor Chemakar akobo esheetabgei. Kale ngo Jeiso ngotimeche isubwo konyolu ieshigei ak isut komurtoiyondenyu ak isubwo. Chichi kait Kenya
akot nda chametabgei komu kiyan kola tuguk chik tugul inegei kikero bo komonut kebeberta age tugul nebo sobenyi nenenyi nebo tuguk mokongoinik chik tugul chekitindoi ko kibo komonut mokongoinik choto tugul kibaboi chekimiten korotwek chekikakinde koorech tugul akwo ngipkonye chekikotonon Kenya ak tuguk chik tugul masokoshek chik tugul amu mamech kometo akot agenge kele nyalu paunetetab kipsengwet keitei eng eshoetabgei kokaieshegei ak ieshe atebetab emoni ak isub Jeiso eng banwekchik tugul. Kale chichi tinye chametabgei ko kale agenge eng ichek chekitororgei chekikere katororetabgei komeche koborchingei cheoishek choto kesakang'alale kiboitinik koborchigei ng'echerok chemite barak kokeregei kobo komonut kosir biik alak ak eng let kenyor komitei cho kikikere komengechen chekimokonyolu akot kekoshi ng'oliot akot agenge keker komite baunatet nebo kipsengwet lakini kenyor chito nekisomana chito nekitindoi ng'omnotet nemite barak chito nekitindoi tuguk tugul cheyomotingei chekimakat koboisie eng boisietab Jehova kenyorchi inendet komitei Gehenna. Nito amune sikong'ololi kolen chito netinye chametabgei nenyitat tindoi kit age tugul nekisupos kotindoi tuguk tugul cheboisie lakini kwang'utiet agenge komatokoboisie tukchoto tugul eng oret nekinyolunot mokongoinik kikilaat tugul ko kilaat tuguk chekimakat koisto komoisto lakini tuguk chekimakat lakini kilat tukchoto tugul akono ako eng let konyorchigei komitei maat nelolei konet Jeiso asalamu alek eng kasarta nemi nguno kolechin manyolunot kinai chi kang'alal eng yo lesson nekakonech eng kitabutab Mariko 9:42-50 kometit nebo kanetab yotok kole mamie kinach biik alak kanetishoni ikere kakinetishei kanetisiet nekikinach neranik eng kaniset ko chuto chu chikese komeche konet Jeiso lamaliet kolechi manyolunot kinach biik alak mamie kinach biik alak kebeberta nebo kong'wan kasi nito nekomwoi tuguk konyil somok kakonech kebeberta nebo tai nebo tuguk che iyoech keyai tengek anan keeku konokut eng biik alak ak nebo oeng kong'ololwech akobo maat nekale maat nemaimisokse amabeku kutikwak yeityo kong'ololwech nebo somok kolechech chumvi chuto tuguk chekinetigei eng betutab rani ngetoune netai ko ng'alal akobo kanachet ne eng kainet 42 komwa kole ak age tugul neinachi age eng chumengechen cheiyono ko kaikai eng inendet kiroch katinyi koitab bai neo ak kewirchi nyanjet koitab bai neo komapkoreresoni eng beek barak koita neo ngewirchi koita kowendi ng'ony akot ngewirchi koita kitikin kowendi ng'ony kotamnanyo koita neo metonon akot sayaija ako kiratyi katit asikobit kondoe katit kwo beek orit asikosub kelyek ako kiwirchi nyanjet riret ng'wanet yeikas akot kele akile kobire beek chito kele akile ko lakwetab kabanon kobir beek kale ngelen kole kuko konam ketit nekokonam ketit kole konam ngoriet amu kobir ngoriet kole konam ngoriet ketit kokwaman eng beek matokosop rirek cherirtos kokwet rirek cherirtos choronok rirek cherirtos sigik tilionutik ko karirek cheng'wanen kabisa ikase ng'wanindo olekoweto chichoto eng oret neuno ng'wan kabisa kakon Jeiso ng'olyondoni asikobit ikas ng'wanindo iib ng'waninoto iker ile kakang'wan netya kele kaikai kindein riret ak ketunguin eng koita iwe nyanjet orit kokeku konokin neinachi biik eng kayanet ikere ile kata kaikai komemi amu ngot kaikai iwe ibun ng'wanindo neingen biik oleu ng'wanindo kosir inakishe
ko keboryeitiet ne ya missing ko kekokonokin chito inach Christianindet nekatinye responsibility anan kebeberta nebo inet inendet. Kokochi alamaliet koleji otinye boroindo kebeberta nebo konetisiet onet ichek. Kekas akot komitei yono kalein kale kingap konyor alamaliet chito nekinyoisei nekionoik. Kale kawekta kole Jeiso kokiro chito nekonoik lakini kokiete. Kole kalya soete koleji kokiete amu mabo kwenyo maagenge ngache. Koleji Jeiso achicha age tugul nemakirindoi ko nenyo. Kero ko ngeti alamaliet kole otimte chichi kabisa maboyu. Kero ko kerkeit nekate isu akonet akoleji boisiotab Jehova ngeyai tugul boisiet. Kotimda kolaje maagenge ngalamaliet chichi makingen kele konyor cheno kimnotet nekataje ketinye kimnotet. Ko nikakinetech akot kiboitinikab Jehova kole manyolu kinet biik chemengechen eng kayanet. Kitindoi biik chebwone kakibatisan. Ko kakibatisan ko mutai kole chito konaamda. Ko ngap kwamda nyikechurochu kele jaja kera anyun tomo kayamen ingetin tom kayamen iwe tai. Kera kotokonyolu koteite ng'wony kotekebai. Teimeche koteiam logoiwek kotei. Kero nakatakolejin konganyon amu in kewe tai kaboisien Jehova ngo kimitin Jehova ngotinginet kesurutik ngisiach ileji kole kouno kole olekakeren yu kouni mwoe sirutik kouno inet ngotokenet olekamasta inet eng oretab chomyet asikobit mutai kotonon kokakonai kit nemwoe eng oret nemwoe sirutik chetililen. Lakini ngotile aja kero kopkoras kechoraka korwak amewende kotinye itonon eng taitab pulpit asibit iamde. Kakakon boisiontoni ketilet ak ketilet kechamatin neranik. Ngiro neranik kabendat kele kero chu kokosubotgei kongetin kokabaigei chu isubotigei kole kakile kokunyorchi kaban eng yo akile kolion eng yo ametinye thibitisho nebo man kokas neranik chotok koyesta ako biik chekatobwone kaniset orit akotech kaniset nebo mutai. Kitindoi kanisosiek chekimi ngole emoni bo America. Kaniset nami ane kobo boisiek. Lagok chemite chechuket chemengechen ak chebo biik tutikin chekitindoi chebunu Africa ko lagok neranik chotok. Andabuch ko kikineranik acheket kotuko lagok chok chemengechen amu kokoek neranik ra. Lakini ingeitu koroni ko aneranana maru ko boiyo nebo kenyisiek 40 ko aneranet eng kaniset nyu namitei. Kilya ketebe kele amune asimaner. Kele tuga chaketos chelitoli malitoli amu matindoi moek nekata pitu moek kokututa kios moek kekuwek cheko chemachotok kobek moek konget kaniset kosakitat kanisetab Jehova amu kakimache keber. Kutuk boiyot nekibole kinye kenyisiek ata komakieshoi tuguletab bondonoto. Lakini ngikochi keberta biik chemengechen akichek kekoshi akoneryo ak kesochi ak kitikone ak kecham. Notok kito neng'ololi yu sirutik chetililen kolen amat kinach ichek chemengechen eng kayanet. Kebe keberta nebo oeng nekamwochi alamaliet eng yu ko 43 akoi 48. Ko ngiwe 43 komwa kole ak ngonachin eung'ung itil. Koite 45 ak ngonachin keldong'ung itil. Koite 47 ak ngonachin koite 47 ak ngonachin kondong'ung ibolu. Mokpong'ut. Koteb anyun kole tos kimwoe Jeiso kebal konyek. Tos kimwoe Jeiso ketil eut. Tos kimwoe Jeiso kecher keldo. Kemwa ng'olyo nekakamwa kasarta kebeberta nebo tai. Une chito newendoti komatindoi keldo age. Chamune ng'wonindo ak uindo netindoi. Nginyoru chito nekitokowendoti komie asikobit ketil keldo ko ngiwe kotinyoru yani kokakoek muda nekoi asibinyoru ko otuitosi ak rirek nekotong'ololdosi okatikei oriptosi korok amu kotuiye kokitonda nyametabkei lakini eng rani komi ng'eleldo neng'wan nebo kwong'ut. Ko kameche Jeiso koborun nyalilda nemitei eng chito
ne matindo geldo ana ne matindo eut ile kakangwan netia lakini kiyoni yegu kumugum kiyoni yegu ne matindo konda age lakini kage kumetinde ko ngata asinyoru msongot tukyu kuna kumwa gelen matinye kelchin ji magolokei enji ngotiwe akonda ngong tugul ak eng let kenyochingena kangomwa Jeiso kole balu konda ko kole balu tengekta nemite oringung iste atebet nemanyoljin poryetab kipsengwet mile bije moni shetani koibe tuguk cheonyinyen eng ng'ony imeche ienjoen sobet imeche italbis katolbiso notok ne kole eshegei ak isumurtoiyot ak isubwo tugukab emoni mat komelen makornondit nemitei ko mat komelen icheru tugul kale age tugul neibeti tugukyik ko konyoru kale yeikere kuwo kebet ko kebor asing notok ko borotet kale eshegei ak isubwo kale kabarunet nemie neo nekimwoe Jeiso eng yu ko kale kiborune kebeberwekab borto che ngomami konyalilda neo ako ngwan kot mising keyoe tengek sire nyalilda nebo kimugum ikose nyalilda ne nyalili kimugum ko kaige noto ngwan mising yekiyoe tengekto kaige kimugum nematindo keldo ngwanindab kimugum kaige ngwanindab chitab kong'ak nematindo konda age kosir koib tengekyot ak itinye konyek tuwai kaige ngwanindo nebo chito nematindo eut age kosir chito netindo eunek tuwai ako lion ako tengekyot keborwech yaitiet nebo tengek kole ya kosir kala ko boiboiyet neo kot eng chi age tugul eng kimugum anan ko nematinye kale yenyor sobondab koigeny makwe Jeiso keistoegei ateboshek tugul cheimutyinech tengek noto amune sikolen iste konda ko atebet neimutyini tengek notok iste kaige iegu chemunun kometinye kelek kosir itinye kelek kiinyeishe ak eng let ibet sobon nebo koigeny iste kelekuk chamgulen biik funja mfuba kama ingale meno iko yaiga amwaun meiri ile ngapunjan emoni ak eng let tun ing'etu ak kelekuk amenyoru bounatet kaige iegu chemunun ak ngami kelek iegu chemunun asiker bounatetab kipsengwet nebo let komwawechas siketare tomo keberwek aengu netai nebo aengu ni kang'alale Jeiso kora ng'oliotab maat nemaimisokse koleche ilesen ne ng'oliot nekekure maat nemaimisokse kaitet 44 kaitet 46 ak 48 komwoe tulolen kole mabeku kutikwak amu amamisokse maat kero kaitet 48 kole mabeku kutikwak amaimisokse maat tos king'olole Jeiso kole maatab kipsengwet maatab Gehenna ko maat nekibele chito akoi nekitaune siget akotestai akoi koigeny achicha kiakeng'alale kiakinetkei ng'olio noto kele maat neikesu koigeny kimomwoe Jeiso kole maat nelole akoi lakini maat nelole akokes sobeng'ung koigeny amatun kenyorun amakibwotin koigeny forever nebo mwisho kole eng kaitet 49 ak kaitet 50 komwa kole komwa Jalamalet kolechi amu kindei chi age tugul munyuk eng maat mieten munyuk ako ngobet anyinyindab munyuk kotaondoi ine sikochom
ingotebe munyuk mugulelwek kwok akotebi eng kalyet akwegei eng kokwegei. Ngindo munyuk asikocham ngomamitei munyuk amitwogik chumbik ko machamugei. Yekinde chumbik kole chito anyinyen amitwogik chu kele ja kasoso akinye kamiseni chumbik kityo kele babas kararan komi chumbik. Kunoto katebetab Kericho kale kikinde munyuk muguleldab age tugul asikobit chechame ning ngony ichamu nanyiny. Yeing'ui ning ngony ing'u nenyamtut. Iwendoti kateboshekuk koteche alak akokimiti alak eng oretab kipsengwet. Nebo let komwa kole sikitororin kotaunegei kaming'inetab kei. Menyoru katororet eng kipsengwet, menyoru kutwet nebo torornatet ngotko menyoru eng kasarta nekimi nguno kaming'inetab kei. Kale nyolu kiming'ingei kou lagok chemengechen asikobit keitchi bounatet eng kipsengwet. Keborwech akobo chi nekikure Johana Kabatisanindet nekitorotin komut kasi. Kole Johana Kabatisanindet kale okiming'ingei. Noto amune sikingomwa kole kale nyone inendet neisubwo kitom kotok Jeiso wakati inat. Ndai karab ko chi nebire teket ko kitolen anendet as nekere nguno ng'alali ng'alechu komokostoi. Lakini kile okase bikyok abasenok eng beek akonyone inendet neisubwo nemanyolchin akot ang'uruk alia aratikonikyik. Kale inendet nyokobatisani eng tamirmiriet. Eng let koek Jeiso. Ngep konyo Jeiso omwa Johana kole okero arwetab kejir neibe tengektab ng'ony kobor Jeiso kole nitok as nekiang'olole maane Johana. Kiakole Johana ngui Mesia kikanyi chichi Johana kiakobwat biik. Kole ngui inendet nenyone koseru ng'ony. Kole achicha nyone inendet neisubwo. Ali titikit yorte achob oret achopchini Jeiso. Nyolu kiming'ingei ku Johana. Nyolu kiming'ingei ku manyeronek. Keker bounatet. Ngiming'injigei biik chemengechen chebwone kanisa akinet akecham akekokwet agenge nebo Jehova. Chi netesei anan ko netebe. Ng'oliondono kemwa akobo Keno konekit kokiko tindoi kristianik chechang cheimegei ng'oliondonoto kele mi biik chelaldos komi kristianik alake cheineti kole mi biik chekikoba maat keny tayari. Ako kikimwa kotikisub kanetishenyo nekikimwoe akobo maat nebo let no kikure Keno. Kang'alale Jeiso eng yu tuguk chebwone chemite tai. Naile kanetishenyo ko banda newendi Jeiso. Kakesunetab tuguchu tugul ak kakesunetab ng'ony. Komi biik chun chekakibistoik chemawalak mugulelwekwak chetun kobendi maat nelole koikeny. Ko yo ng'olole akobo laletab maat ko maat kebwat tuguk chekimakimwa eng sirutik amu kot kebwat tuguk chekimakimwa eng sirutik kemeche kebwat kele keyai keibu acheket kirwok ak ketou kerwokyi biik kele tayari chichi ngome kowendi maat. Mami mashishi nekikeyai nekiakas kemwoitoe chi angot kikimaiya anan ko ki chi nekiya. Kot kemwa kele oye anomi kowendi maat mami kotimwa kobirin biikwak. Kitepso komwa chi age kanom kole ingen ile Adam kotepso kebeberat yu. Ingen ile kibir chito is komie. Imwoe nebo nyo anan katemwoe mutyo. Kele kiyoe ne? Kele akile kicham kobire chepyoset nebo kwong'ut. Kole chito age ngomuny chepyoset kowo break chepyoset komuny. Kikibir chichoto ak kechut mating'chi tupchet nyi. Mami chi nebo kapchi neimuchi imwa kainenyi kele kiya kele wendi maat. Biik tugul chekikekonor anan chekikonori ra kemwoe kele mitei taitab Jehova nguno komi kamuktoindet, mitei eutab tai nebo kamuktoindet. Kikomut Jehova ako kicham Jehova kosir notok ko kimut. Notok ikere kot keboisie korobo eulogy kele kacham Jehova kosir. Kele anyun katoi betutab yine ak sunrise oroni kakong'et kait cherongo
Kingokoech emet ak Kenya kesiche oroni anyun kaimen keker kele kakaimen kakoek kokuru. Ng'oliot nebo oeng nekamoche ates ko ng'oliot nekakemwa akobo ibolu konda anan itil eut. Kan kasoman kitabutab nekibwote ng'atutik 14 ko kikibaorionji lagokab Israel kemwochi kelechi o lagokab Jehova kamuktaindeng'wong ako motil borwekwok ako mocheru metoekab ichek chekameiyo. Ko kingomwochi Jehova kole chi age tugul nesobe kale meiste, kikimwochi lagokab Israel bororiosiek tugul kelech ako motil borwekwok. Amune sikole Jehova motil borwekwok ko kikimwochi nakai sikelech matin keimin borto netya, ng'oliot nenyolu iyai ko iyetegei. Kot koimin kabisa ng'elyepta no ngisis imeche imwa ilembechan kabisa imwa ng'olio len kutit len ng'elyepta nebo ngumi ngilen isis imeche imwa ki komwa chi kole inam beek ak iye ak imetochi kutit kosisyo. Singilen ing'alal kule maku ng'alek irib ng'elyepta simamwa ki. Nebo oeng komenam itit amu kokas ng'alek chechang. Eku chi nekase koyatak ingen amune sikonde Jehova itik oeng ko ikas chechang ako konin kutit agenge si kobit imwa cheng'ering. Mbuti konin Jehova kutuswek oeng tatya ng'alek chemite imwoen imwani, lakini kikonin agenge kokochi itik oeng. Ingen Jehova amune. Ng'oliot age nekamoche amwa nekamwa kole mat kotil chi angot chi ingele kimeche korib Jehova eng bororiet nebo Israel kele mabutulet nebo borto anan istoetab konda neimin mi maket amu mi makutikab borto chenyolili. Ko ngomamite tamirietab Jehova ako mami Jehova muguleldong'ung ibirtoigei betusiek tugul kot komanden oindet ipkoib korotya pingot ya kiwekyi orit kikobut ng'atutietab koik orit mutai koakere oin neuni kokenam eng Kisii ko kokenam chito kenomchi kochorsei tab nyekechorsei kemut siro koron kokerat ak kakerat eng kambet. So koib biik kipchoritit kirokto kabisa kobut biik Sabres akemas chito ketekemose kele ketuiyogei biik chechang akele chepyosok makikero eng amu owokchi ipkeib tairit keib tairitab karit aketoi kerongchi mafuta taa akebel chito akeshangilian kele sikokas chorik tugul. Ko ingen ile biretab oindet ake komelen rahisi amu oindet komutin ingekut kot kokikyin inat. Ya kokikyin inat komutun tewernatet amu kikirikyi ngoroik kebel chichi kabisa kebel akebele tairit ipkoyen maat imataker ngot taker likibekundo. Anai ale setani koya. Notok kale sirutikab Jehova mabolunetab konda anan iiste eut anan ko keldo kito nemi kityongoni ng'o nebou sobondong'ung. Ngobou tamirietab Jehova kokonin kimnatet kokerekong. Ko ngoboun borto iwendi chebo borto amu chebo borto ko chang ako notok neimutin inyoru tewernatet. Ameche amwa eng yotok kongoi katese kityo amu kaimwa notok nekabo inyibut beek ak isis. Chang biik chekekirindoi anan chang biik chemi kanisa chekirindoi biik chechang akobo kainet amu biik tugul chemi kanisa komi chetokoetu mutyo akomi chemeche kebai kekochi chego kotestai kunotok kokimekitu. Ko eng atebosiekcho kora kemi kanisa kemuchi kekirinde biik alak kou kamwawech kora Maru. Ko kangimwa pasta akobo beek inyebut ak isis ko kamoche amwa atindiot aku nekikamwae atindiononi nekimng'et chi kwonyik eng kanisa akole ye kwaro tuguk cheyookse eng kanisa ko kimining kayanenyi mising kole kwaro tuguk chetese akot boisiekab kanisa kwae kouni chomse biik ne kamach amanda ane. Komwochi pasta kole kamach amanda ko kilechi pasta ameche kotomo asimande ameche inyo mutai asikong'et mi biik kong'alaldos kolechi ameche inam beek inyit glasit beek kabisa ipkonyi kabisa
atya ameche iwendote isungukan kotomo imande eng kanisa ameche isungukan as ing yu akirib beechu mat koba. Kokinyaas chepyosani konyit beek kabisa glasit atyo kwo raon komi biik koboldos kong'ololdos alake komut kingokakotar komuti kolechi pasta nyanyun yu. Kolech kero cho kaboldos kolech acha. Kolech kero chino kang'ololeni kolech acha. Kolech kalya mero. Kolech karibe beek is asimarangdagei. Amu ndakakuskong kole korandagei beek. Kolechu notok. Yainyo kanisa komi iman kanagutik chechang. Mi biik chechomse mi chelyon. Ko ngomemake kiy bichotok akiker Jehova neng'ung akiker ile kenyo. Komeker ile kwai ne ano. Kalya ano. Kochama ano. Ko inye koek inye ak Jehova neng'ung. Ko kingofokasan chepyosani koro beechu ko kimatakokas tuguchu tugul cheng'ololi bichu. Amairo tuguk tugul chekiyooksei. Ko kifokasan beek kounotok ongefokasankei kainyo chito kanisa ifokasankei ak Jehova neng'ung. Ngoi kandoindet yaiboisioni konin Jehova akichutu biik chechang koker Jehova. Matkoek iker biik ile ai ne ano. Kolyon ano. Kolya kijanayatab kabanum anan lakwetab kabanum. Ko ongotoretech Jehova achek tugul asikobit kefokasan kayanenyo ak Jehova akekergei kekerchi atebenyo ak Jehova matkekergei akiyonyegei biik alak amu kwarkwarani chitugul eng yu akine kecheng'e bonotetab kipsengwet ngondowech Jehova. Kongoi mising. Tos tokotinye ng'olyo? Kimeche kewek kongoi amu en kanetishet nekakenyoru eng betutab rani. Kisae kele sobit konduge Jehova ako ribotech kora akoi kotuiyech kora eng wikit nenyonei asobit kinetkei eng lesson nebo 8 nemwoe kolen kineti alamalaik kebeberta nebo 2 kakimi rani eng kebeberta netai. Konduge Jehova akoberurech. Ongiyapte logoiwek chemiachen, ongetach choronok, ongetach tupchosiek, ongetach biik koker akokas eng YouTube kanetishet asikebe tugul kibagenge. Ak tebutik wateb kora asobit kewalu. Ongesa anyun kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehova amu boroindo kekonech. Kongoi amu logoiwek chemiachen chekaikonech eng betutab rani ilechi orit amu mugulelwekyok. Kisae Jehova kele sobit inyite tamiru netile sikondoiwech. Asobit keyai makongekosiek tugul. Asobit keisiegei ak kisubun. Asikobit keishe keipchi kebeberwekab borto. Ako sikeipchin inyegei ak ekosiekyok tugul chebo sobenyo Jehova. Keyai boisieng'ung neitorori kaineng'ung. Ak kerikyin mising kotie kotugul yekiitu eng kayanet. Yaine makong koboch nguno akoi keny amu kisoin eng Jeiso netindenyo. Amen.